هون دبینن تماشاوان اینجا پرتوکه که نو در کتیش چاپخانه دنوا دست مدایا الكرد في الأزمة السورية يعني كرد ده كريزا سوريا ده كان نفيساندية حسين عمر نفيساندية حسين عمر نفيسكاركي كرده هر وها مهفكاري منهم بهفرا لرداوي كاردكن بدهان پرتوك زمان بياني ورگراندنه الاستوديو ميواني منه جنيزيك و روش سوري دشوبينه حسين سر خيري به سپاس گلک یه دل خوین سپاس بوده و سپاس بو پیروز به حیات گرم پیروز به ایرو بجه سیل از هات به استودیو نیوز روم یعنی نه استودیو نیوز روم سین گو دل بخون دیاریه که مشترایه چی هم گود گو پرتوکه این دیاری بجه دیاری لی بخال سر ننویساندیه من قلم آنیه پشترا حسین و پرتوکیش مرا امضا بکی بگومان یا منه نه بله بس خوش پیروز جبر کو از نگیشتم همو بخوینم من ایرودی لی از بلست سراتشم حسین پرتوک جا دستو هفته و 6 روپلان پیکتی گلک بابت گرینگ تیده هنه بحثا کریزا سوریه دکی بحثا روشا کردان دکی پیوندیان کردان دکی لگل حکومت سوریه تشتکی بالام کشند از خازم اشتا پرسکن باشه بشار اسد کرد دعوتی شامی گرنت دبیشی بله تو دبیجی بشار اسد حاضر بود 4 وزارتان بده کردان دفردایه نه گوتی لگل شانده که رونشت گوتی ام آمدن 4 وزارتان بدن کرده بری هر تشتی از خازم بزنم چه پروبلم نوا کردان دا چی بو چه ناکوکی نوا وان دا چی بو چه مال هف نکرن بچن شامی سپاس دل خوین او یک جمجاره کو اد و پرتوکه دل سر سکنی ما و بهترش ده کسی پیوندیدار ادوه مجاره دا بشدار بون فاکتر سیاسی کرد و غیری کردجی و جگلک جافکانیا السر و مجاره راوستاما حتی انها اسکارم پرتی بجم او مجار بتمامتی زلال نبویه بگو من یعنی باوریام ده همود شته گوتن سر چما تفگرا کردی نچو شامه ولقل سروك سوريا وشاخ بشار الأسد جفيا حمود شته تيغوتن حتى انها نائي راستقينا هناك هوكاري دي بشارتي بشت هنا من كاري بوبجه حموا استاني كارم بيجم فاكتركي نافخوا غريداي حكومتا سوري بخوا تدهبو فاكترك دناف حركه كردي بخوا دهبو فاكتركي اقليمي تدهبو هر سي رول نهشتن كو او دانوستاندن چه ببه طبعا پرتوکا خودش گوتیا و از دیسه دبیجم از تکاز ناکم یعنی پشتراس ناکم گوه هنگه اکر کرد بچوانا و او بشار الاسد لهبدو بجریانا و پرسگریکا کردی چاره سر ببان لی از وکا بینگاوک سیاسی از وکا بینگاوک سیاسی شاش اجعالی حرکا کردی واد بنرخینم لن هاجی و وقت جی منوها گوت بله بگو ما یا اما تدفرد دبیجی که شاندک کردی چویه یا سر بخواه حطات وفد يعني شاندك جا روشنبيرين كرد يلتقي بالاسد نعم دكتور آزاد علي سركيشياوي شاندكريه شنو باسد رونشنا الجورا كنت الدنفيسين روبلا تشلويا كده اسد قطبو از وزارتان بدموا اسد قطبو دريه ركفتني جي فكريه جولو بهتر يعني اسد قطبو بربين دريه ركفتني ودانو ستاندني يعني بان نينا حتى يعني بشار الأسد قلتبو كا يعني از آمده ما مرسومه كي درخم سرطا وقت تدي تشاوا مرسومه بنفوسيه درخص آمده ما مرسومه كي جبو يعني سربست كرنا زمانه كردي جبو قبول كرنا زمانه كردي وك زمانك فرميل انا نافچه كردي يعني وك زمانك خوندنه قلتبو استخوازم زلاليد ورده بجم دل بخوين از نابجم قوه هنگه بشار الاسد و پرسکریکا کردی جاره سر کرده از بجم دواره سیاسی ده مبادره که تفگرا سیاسیا کرد هبو همو پارتیان خواه تا که قوناق بو گو پارتی کرد ده یک بون دناف ده جی پیدا 11 پارتی بون و جاره انها بونه 111 اف صدی دی نبون دست پیشخریه که سیاسی گلکی هونای و باش هبو یا حرکا کردی و همو ده یک بون قریبون سر بنگه و مبادره خود دانوستاندن حکومت سوریا را بکن سر آستا که سیاسی جبو جارایه که حکومت سوریا سر آستا هری مزن و بشویه که سیاسی دانوستاندن حرکت کردی نه تکتیکی بو یعنی نه خازم چه بیشم یعنی دعوت کردن کردان برای پاریزگار حسکی نه یعنی
قصر الجمهوري بهترج آليكي بهترج كنالك يجي هبوش قصر الجمهوري بخوجي هبوش بوسينا شعبان هب حسين شعبان بله جغيري يعني براستي دعوة نامه كاستراتيجي بو يا تكتيك بله دل بخوين سياسة تشيا وقتات ببيني آلية الهمبرتا حوجية تنازلات ناشترا پێشکەش بکێ جبەر دڕەوشەکە خراپ دەیە جبەر ڕەوشاوی ئالۆزە جبەر قەلسە جبەر نزانێت چش سەریوی ڕەتێ ئامادەکردن تخوازێ گاوێکی بتەوە باوێژێ توش نابدێتە ji بۆ کۆ تۆ لە هەمبەر توش ناپێشکەش بکێ سیاست عینی ئەڤە کارئانینا دەرفەتایە ji بۆ دەستخستنا دەستکەفتان ئەس تم دەبێژم ئەگەر وێ چاخێت تەفگەرا سیاسی کوردی بچوانە و هەفتێک هشتن چێ بووبانە ئەگەر ئەv حکوومەت مابانە وەکە چاوانها ئەم بینن بوو ئەو تشتێک و هاتبانە وەرگرتن بوو دەستکەفت و سەر هاتە ئاواکردن ئەگەر حکوومەتە سووریا بکەتانە کوردان نکاری بوو قامشلەوە بپارێزێ بهێ باشە هەنەک ناوان گاوەکە سیاسی شاش بوو ji aliyê hereka Kurdî gelek faktor li pişt hene hinek jêşkere bûne hinek şikere nebûne. Baş ji ber ku em ê zehmet te behsa hemû naverokê bikin xalên herî giring divê pirtûka te de çi neke? Belê pirtûk heft beşa pêk tê ew paşgoyek jî heye tê de hinek belge hene. Di beşeyekem de weke tabloyeke siyasî giştî ser rewşa Kurd û pirsa Kurdî li Sûriya berî ku xwepêşandan dest pê bikin. Di beşê di duwa û sisiya de destpêkirina krîza Sûriya û tevgera Kurdî çawa reftarê li gelkê pêkir li ser hemû baskê tevgera siyasiya Kurdî. Paşê ew cudabûna ku ew destpêşxerî heliya û hereke ji hev hilweşiya bû di bendî di xendeq çêbûn. Beşê duwam û siyem de li ser wê parçebûn û hewlên yekgirtinê û têkçûna wan hewla ku mixabin serî negirtin û heta niha jî serî negirtine li ser radwestim. Beşê çarem behsa rêveberiya xweser û ezmûna rêveberiya xweser dikim. Paşê behsa pêwendiya tevgera siyasî Kurd bi opozisyona Sûriyê re û çawa reftar li gel opozisyona Sûriyê kir û pêgihê Kurda di nav opozisyonê de û nav دام و دەستگەهێ وێدا هەموو ژی بەلگەکردنە و خوێندنێکە ڕەخنەیە ژی یان هەری کێم نێڕینا خۆلسەر دەبێژم پاشێ دەستێوەردانە ناوهەرێمی و ناودەولەتی پرسا سووریەدا و هەلوەستا هێزێن ناودەولەتی سەرەکەژێ بەری وێژی بەحسا ببوورە شخۆت بڕکێ چارادا بەحسا داگیرکەریا تورکیاش بۆ ناوچەیە ڕۆژئاوای کوردستانێت کەم و باندەوراوێن سەرڤا ناوچەیە و gelek hat nekirin. Gelek ferah. Dixalên giring hene ez dixwazim behs bikim. Hesên zamanê me heye hîn sê çar deqî me hene. Hebûna tego pêgeha Kurdan di nava opozisyona Sûriyê de. Pêgeha Kurdan di nava opozisyona Sûriyê de pêgehek çawa ye. Niha. Baweryam de pêgeheke gelekî lawaza û jûlo bêhtir ne dil cihê xwe yî ku divê tevgera siyasî lêbê. Yani tevgera siyasî Kurdî xala sereke û bingehîn ku tevgera siyasî من سالا 2012 ده هيك كريز دست بيكا خدا نوكا بو شرمگوتارك نویسی تفگرا وطنی کردی و استراتیجیتا پیوست بحثاوی که کربو کد سریده دوی حرکا کردی یک به یک سیوان به دوردجی من بحث کریا یک رؤیا سیاسی پروژه سیاسی هبه استراتیجیتک هبهش بو جیب جی کرنا و پروژه خو و نرینا خود چارچوبه سوریه ده و تابعیت کرده و درباره اپوزیسیون ده نبه پاشگوش اپوزیسیون را تبلی اپوزیسیون نبه بله او بشت نفت پاشگوه یعنی نبر یارداره از اشتر نمونه که بجم مثلا ائتلاف باشه ائتلاف دبیجه عفرین رزگار کریه وان چقدار و تروریست و دزیل عفرینه و سرکانی و گرسپی بجه شورش گره انا کسا کاری وینا رد که کاری وینال سر ائتلاف فرض بکه کو ائتلاف نبیجه افنا نافچه داگیر کرینا چیا رزگار کرینا و ارتشان اجتماعی و حکومتا دمکی افنا تمثیل ناکن انا کسا کاری وینا بکه ناکه معنا خب انا کسا هاشگو دناف ائتلاف حتى انا نكريه يبي كان فيستيفال قولي تبكي يعني حتى انا نقول نكارب از جور خدنا خوي سياسي بيجم نكارب كجبر ائتلاف دستك دولتات تركيا قلتنا كزلال يعني نحو جاي يعني بدبلوماسيه ائتلاف جي عن كورنوك زيد بله ائتلاف وشكداري ائتلاف تشد بن اعلى تركيا ده سروك ائتلاف السريكانيه بوبري حفتايه كده رجعت بن اعلى تركيا ده نشتبو وشكداري ائتلاف يجي اعلى تركيا بين سر مليخه صورتي جبروها
دادلق انا كسن كارت تبان دوري لك وقت زوهاد بهجم از اليه دي ريفبريا خسرو بيدج روشاكو هيا بيريناكم او جيل قاسي انا كسي بر برسياريا في روشاهانت كن اليك تكرو خو پرست بتنا خو تندل دجي دجبري خو واليه دي كردي انا كسا وغيري انا كسا ايديولوجيا كفن دستوردانا پارتیا کارکرای کوردستان و کوادری و ریوبریه و کاری سربازی و اسایشی و حموده ابنا بارکل سر تفگرامه و چونا انا کسی ناف ائتلاف گو دستکه کج اجندا ترکیه را بشکلی کاری ستامه مهمه بأف جرينجا يعني خدنا في برتوكي حمو تشتيكو ام دخازن سر باخفن في برتوكي ده برتوك آلية ناوندا لیکولینان یا رودای واقعی در خصم ویژی بیشم بسکن عجله نکن اما در اینر زردش می سپاس تخوازم شخوا سپاسیا ناوندا رودای بکم و تخوازم تایبت جی سپاسیا که اکور و بره گشتی رودای بکم گو جفای کو شو پاندنه که پروژه کرو و حریص بگو زودر کبه و شوی کی باشه که کو محمد ریو بره گشتی تورا مدی رودای پر لیکاریا وان بله تفسیر نام قلم منیم قلمته های با که هوا کاست قلمته چپ یا راست از چپ راستی چپ خوش تریسی نه های وجه خط چپ خوش اف پرتوکاش بو منک دی پرتوکل کداری حسین ویابه نهال ورهايا والبرتوكاني هريما كرساني ببلاف كرن وكي جي اونلاين جي هيا اونلاين جايه قال لك برهمين روداوي تور يعني برهمين نافندا ليكولينان يا روداوي هنل سر روجاوي كرساني وكرسانا سوريا حسين دستي تصاب زور زور سپاس يرو 13 ماه نهانه 1022 شاش نکرد زور زور سپاس حسين دستي تصاب قال لك سپاس شو بوجه تماشاوان الهجاء